लोक सभा मिखल की इनर अमसुंग आउटर की हयिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर निपानदा बोर्ड मसिंग थीननबा सेम साबा लोइख्रे अमदी कुंभी केंद्र की मफम कयादा सन कया सिरबसु केंद्र असिगी मनुंगदा लेरिबा वेटरनरी ऑफिस की डिस्पेंसरी दी सो लोंदना लेरम लहरी खुरमजरी आईएसटीवी की पाव मियंग ताबिरिबो पुनम पुतरा मुसरी हजि पाव संदन पिजरी तरागतरे सुबह लोकसभा मिखल की इनर अमसुंग आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना हयिंग मेगी तांग कुन हुमदोइदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर निपानदा बोर्ड मसिंग थीननबा सेम साबा लोइख्रे तंगाई फदना लखतबा यादबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी की अकनव सेक्शन थोरांग सिंग लखतख्रे हयिंग बोर्ड मसिंग थीगदौरिबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर थौबाल जिरीबाम उखरुल सेनापति कांगपोकपी तमेंगलोंग चुराचांदपुर अमदी चांदेलनी इम्फाल ईस्ट की ओइना केंद्र तरागी इनर की बोर्ड मसिंग इम्फाल ईस्ट की डीसी कॉम्प्लेक्स तलैबा पंचायत भवन अमदी डीसी कॉम्प्लेक्स असिग मनुंगदा लैबा जिम्नाजियम हॉल अमसुंग SIRD दा पुनः काउंटिंग टेबल हुमफुदा मसिंग थीगदौरी इम्फाल वेस्ट की ओइना लमफेलदा लैबा इम्फाल वेस्ट डीसी कॉम्प्लेक्स ता इनर की केंद्र तरा हुमदोय अमसुंग पोस्टल बैलेट पेपर सिंग मसिंग थीगदौरी पुनः टेबल मरफु तरागा निथोइदा मसिंग थीगदौरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना मिनी सेक्रेटरीट बिष्णुपुर की मल्टीपर्पज हॉल दा इनर की ओइना केंद्र तरुक की ओइना टेबल निफुगनिथोइदा बोर्ड मसिंग थीगदौरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना थौबाल डीसी कॉम्प्लेक्स दा इनर की ओइना केंद्र अहुम की टेबल तरागनिथोइदा अमदी आउटर की ओइना डीसी कॉम्प्लेक्स मनुंग लैबा मिनी सेक्रेटरीट अमदी डीसी कॉम्प्लेक्स मनुंग अमदी थौबाल डीसी ब्लॉक हॉल दा पोस्टल बैलेट पेपर याउना केंद्र तरेट की आउटर की ओइना पुनः टेबल निफुग तरुकता बोर्ड मसिंग थीगदौरी जिरीबाम की ओइना डीसी कॉम्प्लेक्स जिरीबाम दा आउटर की ओइना टेबल मंगा दा जिरीबाम केंद्र की बोर्ड मसिंग थीगनी उखरुल की ओइना उखरुल मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स ता लैबा मल्टीपर्पज हॉल दा केंद्र अहुम की आउटर की ओइना टेबल तराग मरी दा बोर्ड मसिंग थीगदौरी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की ओइना मल्टीपर्पज हॉल सेनापति दा आउटर की ओइना केंद्र अहुम की टेबल तराग मरी दा बोर्ड मसिंग थीगदौरी कांगपोकपी की ओइना डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमदी सिक्योरिटी बैरक दा केंद्र अहुम की टेबल कुंथ्राग माथोइ दा बोर्ड मसिंग थीगदौरी तमेंगलोंग की ओइना तमेंगलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा केंद्र अहुम की ओइना आउटर की बोर्ड मसिंग टेबल तराग निपान दा बोर्ड मसिंग थीगदौरी चुराचांदपुर की ओइना केंद्र तरुक की आउटर की ओइना पुनः टेबल कुंथ्राग निथोइ दा तुइबोंग दा लैबा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर दा अमदी चांदेल की ओइना चांदेल डीसी कॉम्प्लेक्स दा लैबा मल्टीपर्पज हॉल दा केंद्र अनि की आउटर की बोर्ड मसिंग टेबल तराग मरी दा थीगदौरी मसिगी दमकता सेम साबा लोइख्रे कुंभी केंद्र की मफम कयादा सन कया सिरबसु केंद्र असिगी मनुंगदा लैरिबा वेटरनरी ऑफिस की डिस्पेंसरी दी सो लोंदना लेरमबले हारी हंदक कुंभी केंद्र की मफम खरदा तोइना सन सिबा यावरपदगी केंद्र असिगी मनुंगदा लैरिबा वेटरनरी डिपार्टमेंट की डिस्पेंसरी ऑफिसिंग मथौ निंगथिना तौरिब्रा अमदी हारिबो ऑफिसिंग असिदा हिदाक लांगथक मतम मतम की मतुंग इना फंगलिब्रा अमदी सासन सिबा नाबा यावरपदा मियामना मतौ करमना कंप्लेंट तौगदबनो हाइबगी मतंगदा पाउमिसिंग लोइनाना BJYM की प्रेसिडेंट यावना केंद्र असिगी मनुंगदा लैरिबा वेटरनरी ऑफिस की फिवम यंगसिलुबदा ऑफिस असिगी डिस्पेंसरी सो लोंदना लेरम लेहारी ऑफिस अदुसु संगोल की मौंगदा लेरम थेंगनरकले वांगु तेरा खोंगदा लैबा वेटरनरी की डिस्पेंसरी ऑफिस सो लोंदना लेरमखी कुंभी कांगजिबुंग की मनिंगदा लैबा वेटरनरी डिपार्टमेंट की डिस्पेंसरी ऑफिस मथौ तौदना लेरमखी इथाई खुनौ कैथल की खारोमदा लैबा वेटरनरी डिपार्टमेंट की डिस्पेंसरी सो हंदक सिटखिबा नोंगलै नुसिना मथक की सरुक सिंग हुमदोखिबदगी हौजिक फाउबा सेमजिंदना लेरमखी वांगु मया लेकाइदा लैबा वेटरनरी डिपार्टमेंट की डिस्पेंसरी सो लोंदना लेरम थेंगनरखी हारी खोंगसर अदुदा सरुक याकिबा BJYM की प्रेसिडेंट S.H. बंकिम चंद्रना मरी लेनबसिंग नथुबो मतमदा मियंग चंदुना मथौ तौद्रिबा डिस्पेंसरी सिंग मथौ तौहंदुना अवाना तारबा मियाम की मतेंग पांगबियु हाइना फोंदोरकली हौजिक पार्निंग टॉपिक ओइबा खोगी सन सिबगी प्रॉब्लम लैबसिदा सिगी डिपार्टमेंट सिगी ऑफिस नी सिदा लैबसि सिदा हौजिक डिपार्टमेंट की मी कनामता लैते मसिनी हौजिक वेटरनरी डिपार्टमेंट की हौजिक लैरिबा कुंभी केंद्रदा लैरिबा वेटरनरी ऑफिस की फिउ सन नमा लैकाइसिदा सिरे हारगसु कंप्लेंट तौबो मफम लैतब
लेतबनीना हेल्पलाइन नंबर सु लेतबनीना सिदगिदा प्रजा अमना स्ताना बिशेमपुरदाना चटपा नत्रगना संजिन नुंगताना चटपगी अखोगी लौमी सिंगिदी पगासी लेजदबनीना हजि हजि अखोगी कंप्लेन तौबमसे लेतदना सन सिंगसे सिरगसु सी हाइबा खंगदना नान खै लेरिबदु सिगी सिगी असिसिना अखोगी डिस्पेंसरी सिना ताकली डिपार्टमेंट असि की मखादा लेरिबा डिस्पेंसरी सिंग मथौ निंगथिना तौदबन मरम ओरगा सासन कया सिरबसु मियामना मतंग पांगबिनबा हाइजबा याबो फम लेत्रे आई सामकिसु सल लोइजै मिट खरनी मांगदा आई सामकि सल अमसु सिगी अदु सल सिरे हादुना कोइना डॉक्टर दा फमसर लादना वकत नबगी नत्रगना डॉक्टर दा तांगना गुदुं साबु लेतबनिना सनगु दुम असी बदो मांगजे हाबदु ताना मतै अदु मखा ताना सरकारना मदी मरी लेनब डिपार्टमेंट की म्यूज सिंगना मतिक साना डॉक्टर सिंग थाबिरगदी लेहरिब सल सिंगी तौबया थबक सिंग तौबिरगदी सल लोरबी चेनाव सिंग ने हन नुवाइजगनी अदु नत्रगदी मखा ताना सन सिरप मतमदा सन सिंग असि कनामतनसु जिनबदा सन कुसतना अवावता अवावता ये से डिपार्टमेंट क्वालिटी एजुकेशन पुरके हारबदी अहानबदा क्वालिटी टीचर हाना पुथोक मथोक ताई हाइना कोसेम की चेयरमैन एल मोहेंद्रो ना फुंदोखरे वाफम असि अपुनबा इरेपाक महिरो सिंपांग लुक की तरेत सुब फाउंडेशन दी की थरोमदा फुंदोखिबनी क्वाकेथल दा लेबा क्वाकेथल गर्ल्स हायर स्कूल दा पांगथोकी पथरोम अदुदा सोशल साइंटिस्ट धनबीर लाइसरम मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर एल सनातोंबा सिका की प्रेसिडेंट सोमरेंद्र थोक्सोम अत्सुम की प्रेसिडेंट वैरियो सत्तांग अमदी एम्स की प्रेसिडेंट राजेश युमनामना थरोम मपुसिंग ओइखी थरोमदु एम्स की प्रेसिडेंट राजेश युमनामना महिरोई लुप असिगी फिराल सिंखतुना होगदोखी कोसेम की चेयरमैन एल मोहेंद्रो ना मखातान हाइखिबदा लमदमसिदा क्वालिटी लेबा ओजा सिंह मतौ करमना पुथोकतगे हाइबा पांदमदा हौखिबा सहीगी सेप्टेम्बर थादा मणिपुर सिंबा थुंगना सेंटर तराग मंगादा ओजा लिसिंग अनिरोम रिसोर्स पर्सन सिंह कौतुना ट्रेनिंग पीखी मदुगी मही फंगबा ngamखी हाइना सुलोवी लमदमसिदा मखाताना क्वालिटी एजुकेशन पुरके हारबदी अफब ओजा सिंह पुथोकपा तंगाई फदे हाइखी सिलेबस करिकुलम से अखोय हजिक सब्जेक्ट खरदी लोकल कंपोनेंट्स है अखोय हापसन बाहुग्रे ज्योग्राफी दे सुहाकरे हिस्ट्री सेमग्रे मैम उबिरी दुनी एंड देन इकोनॉमिक्स एट द सेम टाइम इवन बायोलॉजी and in our subjects and wherever possible Manipur haiba ima lebak sidaisda pokcharaga tamjaraga akoi gi hauraiba icha isu singa sina masagi demography masagi ecology masagi culture masibu phajana khangaga sakkhibasi kamai ohengadagi habigi wakalda NCERT dagi akona permission lawraga 100 marks da 20 marks amadi local component loina hapagi wafam si yanadana akoi paikhalakwa haujarabani एम्स की प्रेसिडेंट राजेश युमनाम ना हाइखिबदा एम्स नमलमदम असिदा एजुकेशन सिस्टम बु मांगलोमदा हेना पुखनबा होनबदा सही तरेत असिदा मियामना मतंग पांगबिरपबु थागतपा फुंदोखी मखाताना मही मसिंगी लमसी हेना फगननबा होनबदा एम्स नलमदम असिदा लैरिबा महिरोई सिंगी लुप अमदी सिविल सोसाइटी सिंगा पुन चमिनगनि हाइखी मणिपुर की महिलोइसंग खुदिंग द एकाडमिक कैलेंडर कोई तोान तोान स्कूल महिलोइसंग से यंगसनबा मरोइना गवर्नमेंट स्कूल सिंगसिदा लाइक ताइबा ओजा सिंग सिना मागी लेरिबा छात्र सिंग से पाक्तकना फेल ओहेलकपा हाइबसे एम्स ना यामना नुंगाइजदे ओजा लौब मतमददी हाई क्लास की सर्टिफिकेट पाइबा यामना अवांग थाकी ओजा ngakta लौग्रगा माही मसिंग अदु यामना हाइबा हाई क्लास सिंग दुना मखोई की जॉब अपॉर्चुनिटी फंग्रब मतुंगददी मखोई अंगांग सिंग से लाइक ताकपिद्रिजे कइगिनो मखोई जी जॉब अपॉर्चुनिटी की थबक तौब्रा हाइबसे एम्स ना हंगजनिंगी बायोडाइवर्सिटी डे की थौरमसी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस थौबाल अमदी वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटी मणिपुर अनिना कुसमनदुना थौबादा लेबा डिविजनल ऑफिस की ऑडिटोरियम हॉल दा पांगथोखरे थौबाल की DFO एल देवला कक्सिंग रेंज की रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एन इबोयामा अमदी कमिटी की प्रेसिडेंट रवि तकेलबमना मरुओइबा मियोइसिंग ओइना सरुयाकी थौरमगा मरी लेना चटखिबा तांग तरागा मापनदा पांगथोखिबा लाई येकपा चांगदमनबदा मकोक मथंग तारबसिंगदा मना मथुमसिंग यंथोखी हजी पाव की मरक थना अत्यंत ब्रेम तलुजरी
Panthoibi Villas. Everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Oripok, Imphal. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Comprehensive Concept School Sangai Pro Airport Mamang. School asina horpadagi hauna council na loba exam sing amadi atopa board sing na sinba medical amadi engineering entrance exam singa mari leinaba study material piduna satra singbu lamjingduna mai pakpa kaya puraklaba school amani. Admission open class 11 science cum integrated course in medical and engineering entrance examination. Higher secondary exam da second position amadi NEET listing ani tara nipan ge state topper yauna position holder kaya puthokraba Brilliant School Malom amasung Uripok animaki admission form thazare. Position holder amadi non position holder singi special facilities su pizari. For details please contact office of the school. Digi Kaushal Amadi Qten Anina Khut Samnaraga. Everyone needs to learn digital Haibagi Pandamda digital marketing professional course Singi admission Hosere. Certificate Asi Government Sakanglaba Digi Kaushal Gi Makhada Pibaga Loinana Facebook Google YouTube Nasu Akanaba certification Pigani. Course Asi 100% placement assistance Legani. Akup Marol Gidama Qten Technologies Private Limited Quartal Branch Atanabi. Ma'am Higher Secondary School Gari na education gilam dasai kun surak pagi academic session lising ani taramapan kun gi class 11 science chatra singi free admission Pijari amadi registration Hosere. Khudong Sabasing 90 PC and above rupees 1 lakh plus laptop 95 PC and above rupees 1.7 lakh and a laptop ki study grant pizari. In position or was it UIS na yamna chobu thoda ma lobiki UIS ki study material sunte series yamna janaki UIS ki class changna ne yobna ingonda yamna kana ba mo lakadare ba SSLC examination sin prepare to reverse results so do UIS ta thaba thana so come and be a part of UIS. Panacea Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matam da yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki. SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Nang class 12 pass out natra. Thabak thibadi kyam koira? Khang khiroi bana ANT ki 9 months medical scribing ki certificate program ma yauraga tha da lising kuntra ni panda ki horaga sel kaya ma line tan biar bane akupa maro gi damak pizari ba phone number amadi website asidagi khangbi biar gani break itung mayam tanan mosari asim makhata pausing pizari. All Manipur Working Journalists Union amadi Directorate of Environment Government of Manipur pun sinduna World Biodiversity Day gi palan thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre. Our biodiversity, our food, our health haiba thim da pangthokiba thormadu da Environment Department ki Director Y Navasandra, Amzu gi President Bijoy Kaksing Tabam amadi Editors Guild Manipur gi President Khogendra Khomjang na chingbana athoiba mithunglen singone saruyakhi. Thoram ga mari lena Press Club ki akoibada upambi singsu thakhi. Director Y Navasandra na Biodiversity Day asida maru oiba thim amada palan tawriba asi miyoibana hingbada chariba chinjang amadi hel asi yamna maru oi haibadu takpani ngasi umang kaya kokthokibana asina global warming chang wangkhalakli masina maram oiraga malem asidagi tanglaba species kaya musilakli Manipur dasu tanglaba species kaya mangsilakli biodiversity ki manung channa leiriba component ahum species diversity gene diversity amadi ecosystem diversity asi mangandana thamnaba honaba mathau tai haiki Kaigidamta biodiversity asi pangthoi bunoda nasai CBD magi penosi miyam sinbatungna popularize tonaba biodiversity issues e masi mayam khami naba pangthokpagi penoda masagi campaign amoina natraga su issues fazana mamutana naina kham targati biodiversity conservation da masai hena mai utsalapnu pa Manipur da lai yakpa mitam hakpa badi saba art ki lamda thoidok hendokpa hai singba nahak kaya ama thorakli
मखोय असिबो अखोइना मालेमगी थाकता मसक ताकप ngamnaba yokhappiba tangai fade haina Manipur lenga ki Art and Culture Department ki Commissioner M Lakshmi Kumar na phungdokre ngasi Imphal Art College ki sahi oina pangthokpa art exhibition amadi college sigi mairoi singda mana mathum yenthokpagi thoromda saruk yaduna Commissioner Lakshmi Kumar na art exhibition asida puthokliba college asigi mairoi singna yekpa lai sing uraga apeno phungdokhi मोई आर्टिस्ट सिंह प्रमोट तब अखोन येंबीबा अदुगा मखोयगी टैलेंट सिंह से अखोना एप्रिशिएट तौबीबम संगे हाइतारे अखोयगी मणिपुर सिटी टूरिस्ट हम लाखप लमदिना मसिगी समवेयर अखोना लिंक अप अम तौरगा सी हानदि अखोय एस्टैब्लिश्ड पेंटिंग हाउसेस गाखना याम्बा तौरम बिसुम बसे हुजिकती अंगांग नहा मयाम थोरबनि सिगी मोई टैलेंट सिंह से इदि हेना across the board si chalhan badai sumba exhibition na mateng pangadra na khale yamna potential leba future gi artist future gi talent yam yaur brand khale moi marak sida faidagi phajabadi moi gi karaitar original creativity khar u phangse that is the masterpiece haitare ngasigi tharomadu da Imphal Art College ki chairman L Mangi college asigi retired principal Y Navachandra Chingbana tharom mapusing oiki College asigi lehidraba founder principal Hai Syamogi mitam dasu thoromga mari lenana laisu katun ikai khumna utki college asigi tongan malamda mithoi mihelaba mioi nipanda mana mathum sing supiduna pungning thawutki Cover Manipur ABC and Naharup Primary School kusam naduna International Day for Biodiversity gi awareness program ama Imphal East ki Naharup Primary School da pangthokre Thormaduda Coordinator Development Officer Directorate of Environment Government of Manipur Dr. L. Bijan Mitei Naharup Primary School ki Head Mistress W. Sunita Discover Manipur ki Vice Chairman C.H. Joy Kumar amadi Naharup GP ki Member P.H. Landoni Su Sarukyaki Thorong mari lenana Dr. L. Bijan haikibada mamangai gi ipaipu kaya na thambiramba akhoi gi tanglaba lamdam sigi mahugsa gi pambi sing ngasi gi mirolna mangandana thamduna sendal lambi onthokpa yai Sendal lambi asida hena sel phangna bani haidna pambi sing adu maru phangna mahloi se anauba technology kaya sizinaduna kanana ba manama sing kaya hena puthokduna lamdam sigi senmilon fagana ba marketplace ama semgat patangai fade haiki model da on top da khwai ki line mai pa ko ya je by the vestic conservation ne nahar ki irel turel de gina nonga ji khong bang da le se ipai puru thambiram ba agricultural biodiversity ki pa ama se matam da yon bada phangba paisa plus agricultural ecotourism da masal lam koi ba la da phangba paisa me lai ru ka da se yum tong ko ding ge ISO ke sa mom lai ji mo ka ka District Health Society Kangpokpi gi Suba Health and Wellness Center ngasi Kangsup Siruda District Health Society Kangpokpi gi District Mission Director Dr. Kimneng Misau na hangdokre Thormaduda ADC member Tintong Laijang Dr. J Tauthang Village Chief amadi Asa Worker kaya sarugyaki Dr. Kimneng Misauna India gi ana laing scheme ama oiriba Ayushman Bharat asi malem da khwaiti chawba scheme amani ngasi hangdokliba Health and Wellness Center sida miyamna su center asida thabak tawriba singi marakta afaba mari lehanbiu lemna test toba amadi hidak lanthak kaya pinaba honari haiki Maring singna Christian lining logdringai da leramba logtabagi irat ison mutkiba yabagi akiba leire Thoromasi natana chinbung wari oina leiriba maringi horok phongi puwari linaba amadi miyam da khanganabagi thorom leitre Thoromasi mutkrabadi maringi horok phongi wari mutkigadra haibagi bipai bapoknare hiramasi da pogda mama la pro silango kan kai la tumana yai pro silango ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯇꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯔꯥꯠ ꯏꯁꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯕꯥꯜꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯍꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯐꯧꯑꯣꯏꯕꯤꯗ ꯏꯔꯥꯠ ꯄꯨꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯈꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ maru marang hungadawriba asida nangna yawbiu afa afata loina take care tawbiu haibadi laina tina phau kari oiro maru marang da afa afata loina ngak thok laga
marang kaiba chinjak phangan biu haina si thoram si pangthok libani pangthok liba mahaki maming si kochung kaubani ekhoi machi gi oina medasang sagai gi ahanni ma si heredity oin lakpani do mathang aduga masa si Christian oiba yade aduna chahi khuding gi oina ekhoi gi se ayambana anambana me gi tha sida tawnai me gi mayai oiba tha sida tawnai asigi laison tinson hek tawdabada mahi marong si pat pa mang bai basi thaina ipa ipu haktak tegi thajanaraga lakhramnina Christian sing na so asigi thoram sing ngai moi gi damak athing madi laite moina asi tawdri phawba maru hunma yade haibgi athing madi pidi adubo masana dum bhap taraga ai gi se custom gi lighting son ji tawdnge daina maru marang hun khra dayeng ai gi maru marang se wan hullaga free tokhi ga dra haiba kina ba masu leibni Sandang gi significance na akoina masina akoi taibak mi si thorak nangai akoina mana wairaga thorak pagi significant ni yaliba potse masi akoina mi khap hai masi singji karigino laina akoi gi mahai marong sida phattaba yenglak matam sida sumai mana lei thok leisin tawbse masina akoi mai on thok ba mu lei thok ba sigi significant ni hain hai masi yamna samna yamna pikna urga su thoram asi nattana atopa mafamda maring singi oiba puwari asi lifam leitaba tafam leitabana maram urgana akhanna thoram asimak Manipur gi Art and Culture Department na sinbung wari de oina lairiba maring singi oiba thajana be puwari asi lokhallaga mafam chana thamlaga tungi mirona thirakpada irai laina phangbang ngamnaba thambiba yagadra haina su khul asi degi makok thongba lusingba sing amadi khunja singna apin tarakli ISTV pagdamakta nanaw thawdang loina pagdam jeriba ningthawal sana jawa mitei masi khul Hasik paugi marak thana aten break amagus luxury. All new Swift, driven by technology, smart play infotainment system, AGS push start-stop button, automatic climate control, smart heat, steering mounted audio control, powered to the core, petrol MT by AMT 22 km per liter, diesel MT by AMT 28.4 km per liter, safety leveled up, solid hearted platform, front dual airbags, ABS with EBD, fixed with child seat restraint system, reverse parking sensors with camera. India gi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew Makhal suna leijare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol Loktak Industry Industrial State Takiel da contact tobiu Greenery e-motor ki nungairaba pausel miyam da pijariba khudungchaba si lobiu Greenery e-motor da phangniba gari macha singa sigi manungda adona lupa lesing 10 khaktamak deposit tawiraga apamba makhal gi gari macha ama hekta launabagi loan gi khudungchaba pijari asita sunatana mafam asida phangniba e-auto rickshaw gi oina su loan gi khudungchaba pijari adomna deposit tawiraba matungda atenba numit kharani gi manungda apamba gari lobi bayar gani ngasi makleng sinbiro aikhoi gi address Greenery e-motor Kaisampa Junction Churuchanpur parking Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu India ki top university singi marakta ama oiriba Assam Downtown University Guwahati the engineering management nursing pharmacy hotel management paramedical the ming chanbining ba singna setful oidringai da ngasimak lakpiduna ming chanbiu admission office Assam Downtown University Babupara Bosemlerak Imphal Lakliba chahi lisingani taramapal kunjoina Manipur Technical University ki BTech course singi damag form thaba hujare G-Men scorecard paiba singoina form thajinbagi arobanme June taramar lisingani taramapal ni Hawai yawiba miyoi singna MTU gi registrar office natragana website www.mtu.ac.in da changbiduna akupa marol khangbiba yagani Prepare for success and live to inspire.
with Kaziranga University's top-notch career-driven courses designed and delivered in collaboration with industry experts, enabling our students to get placed in renowned corporates and helping build their futures. Kaziranga University, the career university of the Northeast. Break it untuk mayambu amukan natara musari as makataw poksin pizari. All Jilibam United Clubs Association Ajuka Amadi Krishna Diagnostic Private Limited 50-bedded hospital Ningsing Kul Anina March ki tang taruk tagi hongna Jilibam Club Amadi School Singda Chatpa Free Diagnostic Health Camp ki saruk ama oina ngasi ayuk Jilibam dalaiba RK Sanatombi Vidyalaya da pangtokre. Kemadu Ajuka ki President Maipak Sanana Lusingki Makata nasu atay atopang mafam singda pangtokigani haina Ajuka ki President Maipak Sanana Fangdurakli. Adu ngasi asina RK Sanatombi Vidyalaya Jilibamgi adugumba institution asidani aikona chathajribasi hariba aikoigi free medical test ki pandamasi anini amana hariba Jilibamgi hospital asida aikoi tongan ba free da aikoigi haksangi test makhal yankhai ga humdoi 53 test tauba yabi kurungchaba leire haiba paujela simaga aduga loinana aikoi ajukana Jilibamda leiriba mioi singasi aikoi naraba matungda layang babudi nadringa da layang mana hena phai aduna TSC tawrakanda aikoi makhal singasi tawthokanda aikoi asigumbada narakpa yai haibagi precaution lobagi adugumba yem makhal amasuni. Manipur lenga ki National Bamboo Mission ki State Mission Director Dr. Didi Hawkim luchingba official team amana Tamenglonggi Duiluwan Part 2 Matungda wa pambi thananabgi damakta yengsinkhre khongset aduda National Bamboo Mission gi Assistant Director N Somorendro AEC gi Finance Advisor Gaidonding Panmai Tamenglonggi DFO Arun RS amadi Range Forest Officer KH Hiller chingba official kya na saruk yakiba khongset aduda Mission Director Dr. Didi Hawkim na haikibada wa pambi thabda chanaba Tamenglonggi mafam asida mai pang na mission asi pakalabadi Khunja Singh punsi mahing dasu chawna kana bapiragani haiki hoina natural si hoji kavel existing growing stock muli bamboo na teba mapan dagi kara chaw bamboo kara kola variety kha phaba commercial species National Bamboo Mission recommended oiba species da khoi thagani aduna si thaba matung dida si Tamenglong asti bamboo growing district, one of the biggest bamboo growing district in Manipur. Even in the country, district-wise, this may be one of the biggest bamboo growing district we can ever. Aduna koi Tamenglong si koi na focus toninge. Aduna masi climate ga soil ga agroclimatic condition jam chane. Aduna su koi sa si asaw na si semba mutung dasu plantation ki jaba koi future su yengani. Aduna Tamenglong si once railway line ga koi IDB road si loiredi. Tamenglong si bamboo ginong one of the most important kind of commercial center we can. Megi tang Kungganipan dagi Kungamapan Fawba Kanmanduda Pangtokadaba Taraganithoi Suba Open Senior International Tug of War Championship ta saruk yarugadaba Manipur gi sanaroi Taraganithoi amadi official ani ngasi Imphal thadokre Makhoibu Khumanlampak Sports Complex dagi Manipur Tug of War Association gi President Chabungum Lokendrona lamthaki sanaroi singasi soidramai palakani haibagi thajaba association gi maiketi gi thamki Nepal ki Kanmandu pangthokadoriba international tug of war competition da yauruni damukta team asi sinjabani tang kunipan da kumapan ga pangthokadaba adugumba team ni aduga mix nupa mari nupi mari na team saba team ni chenbai ani ma ga yauraga punna adu koi madugi damukta ngasi sem sadana lejara Manipur state na koi international yauji handa kisina anirak subani mamang da Delhi da international gi waiba pangthokra maduda so koi Manipur participate tawri adu handakti koi gi team se yamna koi asa tawjari soina medal lawrakani habi asa da koi 100 to 100 thajadana thamjari Hajul silak pada maru iba pausing amu kana pizari. Lok Sabha Mikhal gi inner amasung outer gi Hayeng district headquarter nipan da bot pasing thi nanaba sem saba loikre. Amadi Kumbi Kendra gi mafam kaya da san kaya sirbasu kendra sig manungda leiriba veterinary office ki dispensary di so London leiram lehari. Haju Fabu Oina ISTV na pizaba Manipuri Pau Mata Ansilo Shinjari Mieng Tabiri Busung Bamukana Kurumjari.